Gušenje stranim tijelom može prouzrokovati prestanak rada srca i pluća, zbog čega je potrebna brza i ispravna reakcija. Uzrokuju ga razni predmeti koji se nađu u disajnim putevima, a nerijetko je to hrana koja se ne prožvače dovoljno. Gušenje se lako prepoznaje jer je ono obično propraćeno burnom reakcijom. Vidi se panika i naprezanje. Osoba mijenja boju lica, oči se izboče i s mukom pokušava doći do kisika. Najvažnije je ostati priseban i pokušati izbaciti predmet iz disajnih puteva. Ukoliko je to moguće, potražite stručnu pomoć. Prvi korak se sastoji od toga da potagnete unesrećenog da kašlje što je jače moguće. Vjerovatno će to biti dovoljno da se izbaci strano tijelo. Ako to ne pomogne, neka se osoba nagne prema naprijed, a potom 5 puta udarite dlanom između lopatica. Ukoliko ne uspijete sa ovom metodom, tada treba pokušati sa Heimlichovim zahvatom. Osobi stanite iza leđa, obgrlite je, a radite nagle pritiske na gornji dio trbuha. To će izbaciti zrak iz pluća, a sa njime i strano tijelo. Nakon toga provjerite da li osoba može normalno da diše. Zahvat koji pomaže ako ste sami i gušite se. Kleknite na pod i ruke stavite u položaj kao da ćete napraviti sklek. Izmaknite ruke i padnite torzom na pod. Udarac će naglo isterati veliku količinu zraka iz vaših pluća i tako odstraniti komadić hrane ili predmet koji ometa vaše disajne puteve. Ako ne uspijete iz prve, pokušajte opet. Nemojte se bojati osjećaja pada jer je to možda jedini način da spasite svoj život.